topic no sanan taka naro bo saimang kana vibe song tabo bo audience rok come back te phirok phaidi ni tabo kana audience rok sti kholai jong ko oboboti mangkha na naro saje mama vibe song VU Tuiprasa. VU Tiprasa nong kana ne angwan suk VU Tiprasa comeback ni bang kabang ma jaga na message no kate kabang ma sendera no welcome VU Tiprasa hani bo wi kabang ma video khaiya to bo phano audience asukka hamja ko VU Tiprasa na borok ni khuktai srai khana nam jungjago ang Kok Entertainment channel ni singpai VU Tiprasa ni owner Mr. Subhajit no ang koina ni musungo audience rok no asuk no VU Tiprasa no channel na hamjabi tongkangke nang nini bukhuk bai borok no ni sangte sakipil fika ini 4-5 minute ni jaga video khaiya kisa upload khairi Autoping twino ang kini video chikon sa upload khaiyo te Kok Entertainment channel no subscribe jata pogdi te VU Tiprasa no jadi support khaike angge like di te o video no share khaidi tamoni hinba o video no borok nu khangkai che borok ni support te bo bang hone borok teisa phirok pinani kiba borok ni video no upload khlaine ni vibe song tinini asuk no te waisa video upload khlai pro norok bai malai chona vibe song